Okay. Категорични селски програма жени Сейди Игуерова Гондурас, Даниела Брашнарова България. Chávez Figueroa, Honduras, and Daniela Brashnarova, Bulgaria, senior female wrestling competitor 68 kg. Победа за Даниела Брашнарова, категория 68 кг на петихце. Naiti, the winner is Daniela Brashnarova, Bulgaria. Naiti, Viktor Chepsitnikov, Kazakhstan, and Joseph Christopher McKenna, USA, senior freestyle, 65 kg. Гледай там просто. Те победата са... Да. And only one leg outside. No point. Challenge one. Challenge mat A. Blue wrestler with head outside in parterre. Red wrestler on knee. No points. Parterre wrestling. Challenge lost.
Тезвиките категория 97 кг класически стил. Победа за Вахид Абади Иран. Challenge mat A. Red wrestler step out in time. 1 point for blue. Challenge lost.